Awak tank T-72B3 kelompok pasukan tengah Rusia membantu infanteri menerobos pertahanan musuh ke arah Krasnoarmeysk. Kru tank juga melindungi kendaraan tempur infanteri dengan pesawat serang selama serangan. Kapal tanker tersebut menerima misi tempur untuk menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan melindungi unit penyerangan kelompok pasukan. Selama misi tersebut, tank menerima banyak serangan dari drone FPV musuh dan peluru artileri. Salah satu drone kamikaze merusak mekanisme putaran menara tank. Agar tidak meninggalkan rekan-rekan mereka tanpa perlindungan selama serangan, kru yang terdiri dari Komandan Tank Letnan Junior Grigori Kristal, Kopral Operator Penembak Alexei Klementiev dan Sersan Pengemudi Mekanik Vladimir Zamaruev memutuskan untuk melanjutkan misi tempur. Berkat aksi heroik awak tank T-72B3, unit penyerang kelompok tersebut menerobos pertahanan musuh yang dibentengi dan tanpa hambatan merebut benteng angkatan bersenjata Ukraina. Demikian keterangan video dilansir militer Rusia 3 Desember. Задача была прорвать линию обороны противника и уничтожить укрепленные позиции врага. Ну, что мы и сделали. После прилетов FPV-дрона отказала башня, у нас не поворачивалась. Вот, и пришлось действовать уже, работали как на саушке, в общем. То бишь доворачивали вправо, ехали, стреляли, доворачивали, и в итоге вот таким путем выполнили задачу. Борода справа в лесополосе, пулемет работает, уничтожить. Крона, я Борода, по мне FPV работает. Борода, маневрируй, скорость больше. Крона, я Борода, кто уничтожен? Борода, я Крона, да, понял. Продолжить выполнение задачи. Продолжить. Крона, я Флагман, наблюдаю скопление пехоты. Крона, я Борода, задачу выполнил. Борода, я Крона, маневрируя по максимуму скорость, по максимуму возвращайся обратно. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.